Pozdrav! Bok. Zdravo. Ćao. Bok. 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 Onako stvarno najiskrenije. Činjenica da stavove, misli, ono što intuitivno osjećam istinom, nisam znala zdravo i adekvatno prezentirati svijetu, odnosno najviše u raspravama sa ljudima drukčijih mišljenja i razmišljanja nisam znala kako verbalizirati to što osjećam istinom. Pa već neko vrijeme me kopka misla želim biti društveno korisna i kad sam slučajno naletila na program mirovnih studija, to mi je bio prvi znak da jednostavno moram upisati, jer će to biti, mislim, jedna najbolja odskočna daska za daljnji rad u smjeru društvenih promjena. Pa počeo sam intenzivnije da se bavim pitanjem mira nakon invazije Rusije na Ukrajinu i nakon, ja bih rekao, intenziviranja nacionalističkih narativa generalno u regionu, dakle bivše Jugoslavije na Balkanu. Shvatio sam da nemam puno alata, ni misaonih, ni emotivnih, da razumem pre svega šta se dešava. Mislim, u stvari lako je razumeti, ali teško je delovati. Tako da su meni mirovni studiji u tom smislu delovali zanimljivo važni, baš zbog širokog polja tema i problema kojima smo se bavili. Mirovne studije sam upisala zato što mislim da sam nekako predugo bila u tim nekim feminističkim pričama i trebalo mi je nešto drugačije. I generalno nisam možda previše znala o mirovnim studijama i nisam imala neku dobru ideju o tome šta je to. Ali da, svakako mislim da je bila dobra ideja da sam upisala i preporučila bi svima, jer mislim da mi je dalo mnogo širu priču i mnogo šire razumevanje onoga što me već interesuje. Mislim da je ono što je dobro u svemu tome je taj intersekcionalni pristup, taj sistematski pristup. A također zanimalo me isto da na neki način sarađujem sa ljudima van Srbije. Mirovne studije sam prije svega upisala zbog ljudi koji su u ovom području, koji zapravo zanima ta tema nenasilja i mirovnog rada, koji možda nisu toliko skloni nasilju, ratovanju i slično. A isto tako zbog znanja, jer sam svjesna da mi zapravo jest nedostajalo znanja i da sam to znanje ovih 6 mjeseci ovdje zaista i dobila, što teorijski, što praktično. Pa nekoliko razloga. Ponajprije sam upisala zato što sam htjela stupiti u kontakt s ljudima koji razmišljaju na isti način kao i ja, koji su malo ovako otvoreniji, s obzirom da dolazim iz malog mjesta i nisam imala ljude oko sebe s kojima sam mogla razgovarati o nekim temama. A te teme su bile drugi razlog zašto sam upisala, jer kad sam vidjela program, neke su mi se jako svidjele, za neke nisam puno toga znala, ali evo, saznala sam tokom studija. Mirovne studije sam upisala jer sam htjela raditi prvenstveno na sebi i na proširivanju pogleda na život, društvo. Htjela sam naučiti nešto novo, upoznat nove ljude, umrežiti se zapravo sa svima vama i to je bilo krasno. Mirovne studije sam upisala iz prostog razloga jer je mir moja misija, moj način života i željela sam upoznati ljude i sresti i proširiti mrežu mirovnjaka i ojačati. Posebno mi je drago što su ove godine tu i ljudi sa područja Balkana, odnosno i drugih država osim Hrvatske. Pa imao sam zapravo jako puno povoda što se tiče upisa mirovnih studija. Nekako možda najbitniji, mogu to tako nazvati, je zapravo taj nekakav moment gdje ti dobiješ nekakve alate i želja za dobivanje nekakvih alata i načina i metoda zapravo kako bolje argumentirati svoje stavove, a ne možda isključivo toliko svoje stavove, nego zapravo gledati kako bolje raditi na nekakvoj izgradnji mira.